wireless guitar system. Manual. Bukan manual. Tak apa benda lah. Macam ni. So, satu receiver. Yang ni kita lekat dekat effect pedal ataupun dekat amp. Receiver. Another one, this one, transmitter. Bagi juga satu kabel untuk kita charge. So this cable USB to dua micro USB. Split lah ni, this one. Okay. Legato ni agak simple lah dia punya setup dia, which is dia ada butang on off, and then this one is untuk sync antara transmitter dengan receiver. Firstly, kita nak sambung receiver, masuk dekat input ni, kita on. Okay, so this one transmitter kita cucuk kat gitar. And also kita on kan dia. Terus ngam.